Yes, reka nongere fata aka kanya nsuhuze mpikaze buri umwe wahisemo kubana natwe. Ni muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kwa gatatu tariki 28 Mutarama 2026. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi. M23 iciye undi muvuno, reka mbabwire ibigiye gukorwa amaginga ya. Reka mbabwire inkuru nziza yihutirwa ariko kandi itunguranye, ubwo biraterwa n'ukuntu yumva, kuko nkubwo ngubwo ni inkuru ituruka hariya mu bice bya Uvira ariko werekeza ahitwa Karemi. Iyi Karemi imaze iminsi deployingwamo ingabo z'igihugu cy'u Burundi, zimaze iminsi zambuka Lake Tanganyika zije gufasha igisirikare cya Kongo. Ayo mari ikomeje gutumbagereka avuga ko abagera ku 29 by'abasirikare b'u Burundi aribo bamaze kubarurwa nk'abamaze gukandagira ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Havuzwe umusada w'abacancuro b'abanya Colombia, havuzwe abacancuro b'abanya Algeria ngo bazafasha mu gukoresha drone. Havuzwe byinshi, havuzwe imisada y'abanye Tanzania ngo bazafasha kurwanira mu mazi. Turaje turebera hamwe uko Ikaremi byifashe, turebera hamwe n'inkuru nziza iturutse ku muhanda Uvira Baraka Karemi, turebera hamwe uko ibintu bihagaze maginga ya. Hanyuma ariko ndaza kubabwira ko muri aya makuru turaza kwibanda ku biri gutangazwa. Murabizi ko ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ari zo ngingo mu by'ukuri tugenda tukomozaho. Ndanyarukira mu bice bya Fizi babwire uko situation imeze. Ndabwira ku mutekano hano muri Fizi, ibibazo by'ubutabazi bikomeje kuba bibi cyane muri Sud Kivu. Raporo ya OCHA iragaragaza ishusho iteye ubwoba n'impungenge, turaje tubikomozeho. Ndababwira ku mirwano ya Wazalendo na FARDC barwanye Ruburagica, barwaniye he, bapfaga iki, turabikomozaho. Ndababwira ko mu bice bya Fizi kandi tugarutseho gato ahitwa Mutambala, ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane ndetse iminsi ibiri rihiritse besurana. Ndakomoza ku makuru ari kugenda avugwa ku Burundi, biravuga ko ngo Burundi bwaba bwaramaze kwicara be ndetse n'umunyarwanda bari kumwe. Iyi nayo nkuru ni inkuru iri gusohoka, iri kugenda haza gihamya uko bwije nuko bukeye bw'uko uyu munyamakuru Rabe mu by'ukuri yaba atakihumeka umwuka w'abazima. Mu gihe kandi mu Burundi abasirikare ngo bagize ngo boherejwe ubwo nkuko bigaragara hangaha hari uburyo abasirikare bamaze iminsi barekarama ikijyanye n'imishahara yabo. Unoneho hasohotse amakuru mashya kuri abasirikare, ndaje nyababwireho 5 kuri 5. Rero ikindi nza kwabwiraho nuko kuri ubu ngubu nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, ifatwa ry'uyu mujyi rero Colonel Nanga yarigarutseho mu kiganiro cyihariye n'ikinyamakuru Igihe. Nanga ni coordinateur wa AFC M23, ibyo yavuze turabigarukaho muri aya makuru. Hanyuma ariko mbabwire icyishe nyuma y'ibyatanga na Colonel Nanga n'indi ntego nyamukuru M23 ifite bihinduye isura maginga ya. Tshisekedi arabyumvira mu magufa, turabikomozaho. M23 yahishuye cyangwa se ishyira hanze ibyo yaganira na Tshisekedi ikimara gufata Bunagana. Ndaje mbabwireho mu by'ukuri murumirwa cyane, nibihishuwe bitari bizwi. Turanyarukira mu by'ukuri makuru ari kugenda avugwa hirya no hino muri aka karere k'ibyaga bigari. Ndabwira muri Uganda Muhozi yongeye kugira icyo avuga ku bagore. Hanyuma rero ndabwira ko ingabo za Uganda ngo zishobora guhagarika ubufatanye cyangwa se akazi zirimo muri Somalia, turabikomozaho. Ariko ni byinshi biri gutangazwa kubera ko nk'ubwo ngubwo ingabo za Uganda ngo guhagarika ubutumwa zimaze imyaka 19 muri Somalia ngo bitewe n'impamvu ikomeye. Ndaje babwireho. Hanyuma n'amakuru ari kugaruka cyane muri Afrika asa natangaje. Perezida wa Nigeria yituye hasi bwakirwaga na mugenzi wa Turukiya. Ndabibabwiraho. Ndababwira ko uburangare ubwo ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ndababwira ko uburangare bwatumye umurambo w'umunyetanzania ushyingurwa muri Kenya. Byagenze bite? Iyo najyo ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Hakurya y'inyanja ngari ndabwira ko abarenga 6100 baguye mu myigaragambyo. Baguye imyigaragambyo muri Irani, ndabibabwiraho 5 ku kandi. Ndanyarukira muri Ukraine, babwira ko Ukraine kabisa yamaze gutunganya umushinga wa Amerika wo guhagarika intambara. Ndababwira ko umuyobozi wa NATO yavuze ko Uburayi ngo butabaho nta Amerika. Ibyo bivugiye iki? Ndababwira impamvu nyamukuru yavuze ibi, turaje tubikomozeho. Amerika ishobora kubabarira abarwanyi ba Hamas mu gihe bamanika intwaro. Ibintu byo turaje tubifimuzi ni muzingo 5 kuri 5. Yes, ngaho rero nyemerera kandi aho hasanditse subscribe cyangwa sabone nyaboneka kugira ngo wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe. Abantu bifuza kutwandikira cyangwa se kuduhamagara, bifuza kumenyekanisha ibikorwa byabo, bifuza mu by'ukuri kutwungura ibitekerezo,
ndetse no kuduha inyunganizi. Reka mubwire ko kuri ubu noneho amarembo afunguye, biremewe cyane kuba waduhamagara cyangwa se ukatwandikira ukatubwira uko byumva. Ntabwo nakwanzika cyangwa se ngo ndambure amakuru ntabanje kwabwira ibikubiye muri iyi raporo cyangwa se muri iki cyegeranyo cy'urubuga Global Firepower muri uyu mwaka wa 2026. Abenshi bari kuvuga bati nyamara uru rubuga ruba rubyina ku mubyimba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wenda hashingirwa kuki wakwibaza hashingirwa kuki kugira ngo igihugu kize ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye? Harebwa kuki ko hari ibisirikare by'ibihugu bikomeye tutari kubona kuri rutonde? Byaba biterwa n'iki? Reka mbahunze iryobera babwira ko igisirikare cya Kongo cyaje mu bihugu by'imbere. Igihugu cya Kongo cyaje mu bihugu by'imbere bya Afurika bifite igisirikare karahutaka muri mwaka wa 2026 nkuko bitangazwa nkuko urutonde rwa Global Firepower 2026 rubyerekana. Muri Afurika ni urutonde rwa 2026 rwa GFP cyangwa se Global Firepower rurangaragariza neza ko ari ibihugu 38 bifite igisirikare karahutaka gifite ubudahangarwa, hashingiwe ku buyobozi bwa gisirikare bukubiyemo umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari ndetse n'ubushobozi bwo gutanga ibikoresho ndetse naho igihugu giherereye. Ndagira ngo mubyumve neza ibigenderwaho kugira ngo igisirikare cy'igihugu kishyirwe ku rutonde kuri urutonde rwa GFP. Ni ukuvuga ngo harebwa ku bushobozi bw'igisirikare. Igisirikare gikomeye ubundi kiba gishingiye ku bushobozi bwa gisirikare bukubiyemo n'ubundi umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari, ubushobozi bwo gutanga ibikoresho ndetse naho igihugu giherereye naho harakonta cyane. Ndagira ngo mbwira ko muri East Africa igihugu cya Kongo kabisa ari kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika, kiri ku mwanya wa 8. Ariko ubwo ibihugu bibanza ni ibihe? Ndaje mabwira n'ibihugu mu by'ukuri bifite igisirikare gifite ubudahangarwa hirya no hino ku isi. Hanyuma tumaze kubona ibigenderwaho kugira ngo igisirikare kize ku rutonde. RDF twayibuzemo, igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, bijyanye n'ibikorwa gikora mu bikorwa bitandukanye byo kubungabunga amahoro n'umutekano hirya no hino mu butumwa butandukanye. Ariko FARDC ikomeje gukubitwa inshuro n'igisirikare cy'umutwe wa M23 niyo yaje kuri uru rutonde. Ariko kandi nta wabigaya kubera ko niba bavuga ko harebwa ku bijyanye n'ubushobozi bw'igisirikare, ibikoresho gitunze kandi bya FARDC bihora ku karubanda birumvikana. Ariko rero ibihugu biri kuri uru rutonde, icyambere ni igihugu cya Misiri. Misiri niyo ya mbere, ikurikiwe n'ibihugu nka Algeria, abo bose n'Abarabu uko bakurikirana. Hakurikiraho igihugu cya Nigeria, hakurikiraho Afurika y'Epfo, hakurikiraho Ethiopia, Maroc, Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani, ubwo ari Sudani ya ruguru, ndetse na Tunisia. Umufite ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo kiza mbere y'icya Sudani kikaza n'imbere y'igihugu cya Tunisia. Nuko ngo iki gisirikare cya Kongo kiza gikurikira igisirikare cya Angola. Ni Angola yanze gufasha Kongo cyangwa se yanze guha Kongo ingabo ngo zize zifashe guhangana n'umutwe wa M23. Ariko urutonde rugaragaza uburyo ibihugu bitandukanye byagiye bishora mu gisirikare ndetse no ku byago by'umutekano byagiye bihora nabyo mu karere kabyo muri rusange. Umwanya wa Kongo rero mu rutonde wibashijweho na benshi kuko nk'ubwo ngubwo isuzuma rya 2026 rigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya wa 8 muri Afurika, ndetse nk'uko bigaragara Kongo ni ya 64 ku isi. Nuko ngo ibihugu 64 na bitatu nibyo biri imbere mu kugira igisirikare gikomeye imbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC ariko no mwaka ushize yari kuri uyu mwanya kuko biragaragara ko yagumye kuri uyu mwanya wa 8 imazeho imyaka ndetse myinshi, mu gihe ingabo zayo zimaze imyaka 4 zikubitwa amavana majya n'inyeshyamba za AFC M23 zayirukanye mu duce twinshi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ni rugaragara kuri ruriya rutonde cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi, ariko ibi byose rwose nta wabigagira u Rwanda. Ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
hari Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Korea y'Epfo. None kandi byari bitanu bya mbere mu mwaka ushize wa 2025. Muri uyu mwaka Ubufaransa bwazamutse ku mwanya wa gatandatu, bugakurikirwa n'Ubuyapani bwa karindwi, hakaza Ubwongereza, haza Turukiya n'Ubutaliyani buza ku mwanya wa 10. Ubudage nk'uko bigaragara kuri urubuga rwa Global Firepower ni ubwa 12 mu kugira igisirikare gikomeye. Israeli ni ya 15, Iran ni ya 16, Ukraine ni ya 20, mu gihe Korea ya ruguru ari ya 31. Ndagira ngo mwumve Ukraine ihanganye n'Uburusiya ni ya 20, mu gihe Uburusiya bumaze mu by'ukuri bimaze kugaragazwa ko ni ubwa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma muze kumbwira ni hehe Ukraine idahabwa ubufasha na Amerika. Nahoze mbona benshi babishingira bavuga bati nyamara Ukraine ntabwo ari irwana harwana Amerika iyo bahanganye n'igihugu cya Russia. Hanyuma dukubita tubangura mbabwire byinshi biri gutangazwa. Umutwe wa M23 wahishuye ko ubwo wafataga umujyi wa Bunagana iwirukanyemo ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byahise biba ngombwa ko uyu mutwe kuko byaragaragara ko urugamba rutangiye ndetse bundi bushya kabisa. Uyu mutwe rero wahise wigira inama yo guhamagara kuri telefone Perezida Tshisekedi umusaba ko bajya mu biganiro byari mu rwego rwo kwirinda ko hameneka amaraso. Undi witwa Tshisekedi rero we agira atya abitera utwatsi. Muri Kamena 2022 nibwo M23 yafashe uriya mujyi uhereye ku mupaka wa Kongo na Uganda, nyuma y'amezi agera kuri 7 yari imaze iri mu mirwano n'ingabo za Leta ya Kongo Kinshasa. Impande zombi zagiye mu ntambara mu gihe hari hashize igihe gito zigiranye ibiganiro byari bigamije gushakira umuti ibibazo birimo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikimpunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari bamaze imyaka myinshi barahunze. Umuvugizi wungirije Dr Oscar Barinda, umuvugizi mu bya politiki wungirije wa M23, mu kiganiro cyihariye yahaye ikinyamakuru Bwiza TV dukesha iyi nkuru, avuga ko intumwa z'uriya mutwe zamaze amezi 18 ziganira na Leta ya Tshisekedi ndetse ko ibiganiro byagendaga neza dore ko impande zombi zari zemeranyije kuvanga ingabo. Avuga ati rwose twoherejeyo, ubwo yavugaga Kinshasa, ati twoherejeyo intumwa, ati twoherejeyo Lawrence Kanyuka dukorana yari mu bagiyeyo bamarayo amezi 18. Hari ibyo baganiriye byari na byiza cyane pe. Ati baravuze bati tuvange ingabo twubake division ebyiri, buri imwe ifite brigade 3. Division imwe ijya mu burengerazuba bw'igihugu irinda umutekano w'inzego nshyashya zigiyeho, kuko icyo gihe ntibari bizeye inzego Kabila asizeho. Bati noneho indi division igende iwanyu mu burasirazuba ijye gukemura ibya bibazo mu by'ukuri ikemure bya bibazo muhora muvuga by'umutekano muke bya FDLR ADF. Ati na ya miryango yanyu muvuga ko yaheze hanze itahe. Dr Barinda avuga ko icyo gihe M23 yanasuye ikigo cyitwa Mbanza-Ngugu giherereye muri metero 150 ni mu burengerazuba bwa Kinshasa. Ingabo zayo zagombaga kwakirirwamo ndetse abarwanyi bari mu buhungiro muri Uganda batangira gucyurwa berekezwa mu kirunga cya Sabyinyo. Ahishura ko mu gihe M23 yari itegereje ko ingengo y'imari yagombaga gukora ibyo yari yarumvikanye na Leta ya Kinshasa iboneka, yatunguwe no kubona ingabo za Kongo Kinshasa zigabyeho ibitero, ari nabyo intambara mu by'ukuri, ari nabwo intambara imaze imyaka 4 yatangiriye. Hanyuma Barinda akavuga ko umunsi wa mbere bagabwaho ibitero byabaye ngombwa ko birwanaho bakoresheje amabuye, hanyuma intwaro ingabo za Leta zataye zihunga abarizo M23 itangira gukoresha irwana kugeza itangiye kwigarurira uduce turimo n'umujyi wa Bunagana. Bati twatangiye turaswaho twe twirwano dukoresha amabuye, baragenda bati bikoresha bari byo duheraho tugaba ibitero cyangwa se turwana, turinda dufata n'ibindi bice kugeza na magengaya. Avuga ko uriya mujyi wa Bunagana bacyufata bahamagaye kuri telefone Tshisekedi bamusaba ikintu gikomeye. Bati buriya niba hari ahantu hambere niba hari ahantu hambere habariye cyane, avuga bikinshasa. Ati niba hari ahantu hambere habariye cyane ni uriya mujyi wa Bunagana. Umuyobozi w'ingabo zabo General Peter Chirimwami yirukansa hunga kibonamo amaguru
ikibuno amaguru n'ingi byiyongereyeho, atariko yirukansa ahunga yambaye inkweto za kamambiri zidasa. Ariko tukimara gufata Bunagana, twa telefone Tshisekedi turamubwira tuti ese waretse kumena amaraso y'abene gihugu ko intambara ihora ari intambara, twaretse ibi bintu tukajya mu biganiro. Yararahiye ati reka da, ati njyewe ngihumeka umwuka w'abazima ndi muzima nkiri na president ntabwo nzigera nicarana namwe. Oscar Barinda avuga ko Tshisekedi yakomeje umugambi wo kujya atera M23 nayo ikirwanaho kugeza ifashe ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibice birimo umujyi wa Goma. Kuri ubu hashize umwaka umwe ugenzurwa na AFC M23. Ku kijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Goma no kuba uyu mujyi ugenzurwa na M23, umwaka urihiritse. Ejo twabwiraga ko hashize ni anniversaire kubera ko uyu mujyi wafashwe mu ijoro rya tariki 26 rikira 27 Mutarama 2025. Ku munsi w'ejo rero hari ikiganiro cyabiciye biracika hirya no hino mu karere k'ibyaga bigani ku mbuga nkoranyambaga cyagarutsweho n'abatari bake. Ni ikiganiro cya Colonel Nanga, ni coordinateur wa AFC M23, yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda. Nyuma y'uko umwaka n'ubundi warushize M23 ifashe uyu mujyi, kimwe mu bikorwa byakangaranyije isi muri rusange bikagaragaza uburyo uyu mutwe wari umaze igihe kinini utakambira amahanga usaba ko uburenganzira bwawo bwubahirizwa, wagezaho ukanga kwiringira umuhisi n'umugenzi ukiyemeza gukemurira ikibazo cyangwa se ibibazo byawo. Goma y'umwaka 2024 rero igihe kinini cyangwa se igihe nk'iki ni ya none, ni nk'ijuru n'isi nta hantu na hamwe zihuriye. Iya none iratekanye ku buryo butigeze baho, ifite isuku, ifite ibikorwa remezo biri gukorwa hirya no hino kandi iragendwa amanywa n'ijoro. Umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga kuri wa mbere tariki 26 yagiranye ikiganiro na kinyamakuru Igihe kigaruka ku bikorwa byabaye muri uwo mwaka wose. Ni ikiganiro cyabereye i Goma, asobanura ibyakozwe mu ngeri zose, anavuga ko mu by'ukuri urugamba rugikomeje kugeza igihe uburenganzira bw'abaturage ba Kongo buzubahirizwa. Ikinyamakuru Igihe cyamaje kiti ese umujyi wa Goma mwawusanze mute? Ubu hashize umwaka mufite mu nshingano, imirwano yararangiye, ubu iyo musubije amaso inyuma musanga ari ibiki mumaze kugeraho? Colonel Nanga ati imbogamizi ni nyinshi. Ubwo twageraga Goma ntabwo twahageze nk'abantu bagiye mu misa. Ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo. Amabandi yari yarakuyeho amazi n'amashanyarazi, bari barafunze za banki. Ati hari ibintu byinshi. Umujyi twawusanze urimo umwanda udasanzwe, ariko uyu munsi kabone n'izo mbogamizi nyinshi twafashe inshingano, twarebye iby'ingenzi, twahereye ku mazi yari yabonetse mu minsi 3, amashanyarazi nayo byakozwe mu cyumweru kimwe gusa. Ibijyanye no gusukura umujyi twashyizeho umuganda rusange. Ubu uyu munsi nabwira ko Goma ari wo mujyi usukuye wa Kongo. Twabonye ko nubwo hari ibyo bibazo, hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bafata nk'igikoresho. Nyuma yo kuzana amahoro, bo ubwabo basubiye mu byabo, basubiraho bakomoka mu duce twabo. Umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari kwije intwaro mu basivile ba Wazalendo, abajura, abantu batazi gukoresha intwaro. Habayeho rero kubambura izo ntwaro. Colonel Nanga, coordinateur wa AFC M23, aza kubazwa n'umunyamakuru w'Igihe bati uyu munsi mwavuga ko nta ntwaro zikiri mu baturage i Goma. Colonel Nanga ati nakazi kagikomeje ariko umusaruro ni mwiza. Ikindi cyakozwe ni ugushyiraho inzego byakozwe mu ngerenye. Mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwara abaturage, kurwanya amabandi no gutuma umujyi utekana. Uyu munsi Goma urasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere byari amatsinda y'amabandi nk'abakarante voleur, ayo ntabwo gihari. Abaturage bakora imirimo yabo ya buri munsi. Twashyizeho police igira uruhare mu kurinda abaturage n'ibyabo ndetse no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha.
igihe kibaza Colonel Nanga kiti usibye umutekano ibindi mwitayeho ni ibihe, cyangwa se ibindi mwitayeho ni ibihe. Colonel Nanga ati ni imiyoborere, ba guverineri babiri bashyizweho, ba meya, ba burugumesitiri, abayobozi b'uduce dutandukanye bashyizweho, abayobozi ba karitsiye, byose byashyizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ikindi cya gatatu ni ubutabera, ni ibintu bigikomeje, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Ati ni ijambo ry'Imana rivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu, kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu. Ni ibintu dufite ku mutima, niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga. Hashyizwemo komisiyo ishinzwe kwita ku butabera izarangiza inshingano zacu. Hashyizweho inzego zihamye z'ubutabera, no kuvuga urukiko rw'ibanze i Goma na Bukavu, ubushinjacyaha n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu, abagenerwabikorwa b'umutekano, bijyanye no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu, muri Masisi hari umusaruro mwinshi w'ibirayi. Nyuma ati nujya kuri Grande Barriere cyangwa Ibunagana, buri munsi wabona umubare munini w'inka zinjira ndetse n'abantu bari gutahuka basubira Masisi, bari barahunze muri Nyiragongo cyangwa muri Rucuru. Umusaruro w'ubuhinzi warazamutse. AFC M23 yatumye hatangira ubuhinzi bw'ibigori, hahinzwe hegitari 400 mu minsi mike. Ndabatumiye tuzajya mu bikorwa byo gusarura. Uyu munsi ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, nubwo hari indi ntambara y'uko bafunze amabanki mu kwiba amafaranga y'abaturage b'Abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye, twageze hano hagati y'umwaka w'amashuri ku nshuro ya mbere. Intara ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu byabayeho bwa mbere mu myaka 5. Umwaka w'amashuri wararangiye, undi watangiye mu mahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose byakoze ibikorwa byabyo nta nkomyi. Ibitaro birakora muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu hari kubakwa ibitaro, hari ibintu byinshi byakozwe. Mu bijyanye n'ishoramari, ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya mfite bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye ati mwana wanjye, ntabwo twari twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Ati umuhanda Goma Walikale unyuze mu Masisi uri gusanwa, iryo n'ishoramari rigaragara. Umuhanda Rucuru Goma, ibyo byose rero byatangajwe na coordinateur wa AFC M23 ariwe Colonel Nanga. Abanyamakuru bati ibiganiro bimaze igihe kinini bibahuza n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, n'ubu nta musaruro ufatika bitanga. Harabura iki? Nimwe cyangwa nibo? Arimo kumubaza niba ari bo nyirabayazana uko umusaruro utaboneka kandi ibiganiro byarakomeje. Kuri AFC M23 ati twavuze kenshi ko igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politike. Ibikorwa byose biganisha ku biganiro tubyakira na yombi. Nababwira ku bya Rwanda, Rome ni muri Togo. Ati nababwira ko ibiganiro byatangiriye i Nairobi. Mu gihe tutarangije ibiganiro, twahise tubona Tshisekedi ari Rwanda atanamenyesheje abayobozi ba Kenya. Kuko tugikeneye amahoro, twagiye Rwanda. Ibiganiro byarakomeje bigera ahantu hashimishije. Atamenyesheje abayobozi ba Angola, twisanze Doha, tujya muri Qatar. Nabwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro, ntabwo turagira ku musaruro ufatika, ariko hari intambwe yatewe. Iyi ntambwe rero irimo itangazo rihuriweho, twasinye ririmo amahame ahuriweho, twasinye ibijyanye no kurekura imbohe z'abanyapolitiki ba AFC M23, byakurikiye amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe, mu mahame 8 yarakubiyemo 2 yasinywe. Tshisekedi nta na rimwe muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta mfungwa nimwe yigeze ifungurwa, twatanze listi nta rumwe afunguwe. Nagahenge ntikubahirizwa nanone bikozwe na Tshisekedi, kuko kuri we intambara n'ubucuruzi, kuri we intambara n'uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu kugura ibikoresho, aho bibarirwa igiciro kirenze cyane gikwiye, kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge ntikigeze kubahirizwa kubera iki?
kubera ukuri nuko duhora dusaba idoha kugira ngo tumenye ko hashyirwaho urwego rw'ubugenzuzi rugashyiraho igice kitagira ingabo zikigenzura ku bw'ibyago ibyo leta ya Kinshasa yarabyanze. Duhamya ko amahoro azaboneka nyuma yo kugera ku gisubizo kiganiriweho. Hanyuma abanyamakuru bamubajije byinshi bigiye bitandukanye. Colonel Nanga nawe yagiye asubiza byinshi bitandukanye. Bati hari ibiganiro bishya Tshisekedi aherutse gusaba bishobora kubera i Kinshasa cyangwa i Rwanda, ati muzabyitabira. Colonel Nanga ati ese igisubizo turacyakibona i Rwanda, turacyakibona i Rome, turacyakibona ku bibuga by'indege byo hirya no hino ku isi, cyangwa ntituzi icyo dushaka. Icyabaye nuko twahawe ubutumire kugira ngo twitabire ibiganiro by'amahoro bishya, ariko tweretse Perezida Lorenzo ikintu tudakwiye kwibagirwa, ko hashize umwaka atewe umugongo na Tshisekedi wagiye i Doha. Ntitwanze ubutumire bwe, twashatse kumenya uko bizagenda kuri gahunda ya Doha mu gihe tuzaba turi mu biganiro icyo gihe. Ati icyo nicyo kibazo. Ese tuzajya i Rwanda cyangwa ntituzajyayo? Tuzajyayo mu gihe twahabwa ibisobanuro, dusuzume ibyagezweho i Doha, cyangwa se byemezwe ko twasinye icyemezo cy'uko ibya Doha byarangiye, dutangire bundi bushya. Navuga ko iyo tuvuga ibiganiro habaho intambwe eshatu. Ibiganiro niyo ntambwe ya nyuma igana ku bwiyunge. Bivuze ko mu biganiro abanyekongo bose tuzaba duhari, hamwe na societe civile ndetse n'abandi bafite uruhare rukomeye mu buzima bw'abaturage batwunge. Hanyuma rero, ariko mbere y'ubu bwiyunge, twavuga ko kuri iyi ntambwe ya gatatu dushimira abayobozi bo mu madini n'amatorero, abakiriziya Gatolika na Anglikani. Dushima gahunda yabo mbere yo kugera ku ntambwe ya gatatu. Hari ya kabiri kuri AFC/M23 igomba kuba imishyikirano, kandi iyi mishyikirano ireba bafashe intwaro n'ababarwanya cyangwa se n'abarwanya bafashe intwaro, bivuze AFC/M23 na leta ya Kinshasa. Ibi nibyo turi gukora i Doha. Niyo mpamvu dusaba gusubira mu mishyikirano kugira ngo tuganire ku guhagarika ubushyamirane ku mpamvu muzizi ikibazo, ku kibazo cy'igisirikare, kuko AFC/M23 izaba igisirikare cy'ahazaza ha Congo FARDC, yitwa amabandi si igisirikare. Ahangaha rero niyo byumvikana neza, ngira ngo murabyumva ko Colonel Nanga yatsembye avuga ati ntabwo bizigera bishoboka ko twisanga mu biganiro bya Rwanda, kuko ntabwo turasobanukirwa neza niba ibya Doha bikwiye kwamburwa agaciro bene ako kagene. Ati rero niba ubwo nk'amahanga hari abavuga nka Amerika ejo yaravuze iti cyatuma umutekano ugaruka mu burasirazuba bwa Congo, nuko umutwe wa M23 barwanyi bawo bakwinjizwa mu gisirikare. Ariko none iyo siyo ntego nyamukuru nkuko bigaragara, cyangwa se maze iminsi binatangazwa na Colonel Nanga, hazasenyuka FARDC, hasigare ARC ibi gisirikare cya Congo. Ahubwo ahangaha biragaragazwa neza ko ahubwo FARDC ari izajoininga ARC igihugu nikimara kubohorwa nyuma y'impinduramatwara, niko bivuza ahangaha. Hanyuma Nanga akavuga ati rero ku kibazo cy'igisirikare rwose twebwe tuzaharanira ahazaza h'igisirikare cyacu. Ati ARC rwose ahangaha niko kuvuga ati ARC nicyo gisirikare cya Congo, ahubwo FARDC niyo we yayise n'amabandi, ati si igisirikare. Rero ikinyamakuru ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru, ikinyamakuru Igihe, yaje kubazwa aho bigeze, niba hari icyizere. Ati baramubaza bati aho bigeze, hari icyizere mufitiye ibi biganiro, hari ibyo musaba ko byubahirizwa mbere? Colonel Nanga ati tuvuga ku ngamba zirema icyizere. Kubera iki? Tuzajya dute mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu, haba Rwanda, Kinshasa cyangwa ahandi ntazi, mu gihe abantu bari gukatirwa igihano cy'urupfu? Ntibishoboka. Tuzajyayo dute mu gihe hari abenegihugu bagenzi bacu bari gufungwa? Tuzajyayo dute mu gihe abantu ibihumbi bari guhunga, hari abashimutwa? Wakurikiye ikibazo cy'abarimo wabaye perezida w'inteko nshinga amategeko Abe Minaku ndetse na Bwana Shadari wabaye umukandida ku mwanya wa perezida mu mwaka 2018, bafunzwe nk'imbeba nk'inkwavu bajyanwaho ntazi. Tuvuge ku bajenerali barenga 40, tuvuge ku ofisiye bakuru b'igisirikare babarirwa mu magana bafungwa umunsi ku munsi. Biratangaza. Ese icyo ni igisirikare
baza kubatwara buri munsi kandi muri aba basirikare harimo abategereje gufungwa ejo. Sinekereza ko ari igisirikare, nekereza ko barenze kuba abasivile. Ibi byakemurwa kugira ngo habeho ibiganiro by'ukuri, ariko icyo tuzi neza ni kimwe: Tshisekedi ashaka gutinza ibintu, ashaka kujya mu ntambara, ari kugerageza kujijisha abantu yigira umuntu mwiza kugira ngo ashake intwaro yisuganye atangiza ibitero, kandi rwose ntazatsinda kuko ntibishidikanywaho AFC M23 ni ingabo zidatsindwa. Ni Colonel Nanga, coordinateur wa AFC M23, yari mu kiganiro n'itangazamakuru ikinyamakuru Igihe. Ahangaha rero biragaragara ko yari yifitiye agakoni cyangwa se inkimbo y'abakambwe niko babivuga, yambaye agashati keza k'umukara n'ubururu ndetse harimo n'umweru muke, asobanura byinshi byimbitse. Ngizo rero ingingo zitandukanye Colonel Nanga yagiye aganiraho n'itangazamakuru, nizere ko munogewe. Hanyuma rero iminota yanatujyanye, ni munyemerere rwose iyi nkuru yitwaye umwanya munini kandi koko byari ngombwa ko tuvi mu zindi muzingo ibyukubiyemo, ariko ndagira ngo mbabwire neza ko aka kanya mu by'ukuri nk'uko bigaragara ingendo zo ku kiyaga cya Tanganyika hagati ya Kalemi na Uvira zari zimaze ibyumweru 2 zihagaritswe, zongeye gufungurwa ku mugaragaro guhera kuri wa kabiri tariki 27 Mutarama 2026. ni mu gihe Kalemi Hakwariso ziri kwisuganya zivuga ziti M23 itadufatana uyu mujyi w'ingenzi cyane mu ntara ya Tanganyika. Ariko nk'uko byatangajwe, inkuru igezweho aka kanya nuko Bwana Christian Kitungwa Mutebe, ni guverineri w'iyi ntara, yatangaje ko mu by'ukuri ubu umuhanda cyangwa se inzira ari nyabagendwa. Hanyuma rero biravugwa ko Burundi bwaba bwaramaze kwica umunyamakuru Rabe. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi z'u Burundi aravuga ko uyu Murundi Dieudonné Niyukuri wamenyekanye kuri YouTube nka Rabe n'abagenzi be barimo umunyarwanda bari kumwe ngo baba barishwe. Na makuru ari kuvugwa, murabizi ko mwakushize nibwo Rabe n'abagenzi be batawe muri yombi bafungirwa muri gereza y'urwego rushinzwe iperereza SNL mu yahoze ari intara ya Cibitoke mbere yo koherezwa i Bujumbura. Aho i Bujumbura rero nk'uko ikinyamakuru Le Mandat kibivuga dukesha iyi nkuru, ngo niho baje kwicirwa. Ariko kandi Le Mandat ivuga ko Rabe yinjira mu Burundi hari abandi 3 bo muri iki gihugu bari bamaze igihe bavugana nawe, nabo baje gutagwa muri yombi na SNL. Bamwe muri bo ndetse biravuga ko nabo ngo bishwe. Birumvikana. Hanyuma akenshi abantu benshi bakibaza tese nk'uyu Rabe we n'uyu mugenzi we bambutse umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda mbere ko batagwa muri yombi, ninde wabashutse ngo bambuke? Ni bikomeje kuba ikibazo. Dieudonné Niyonkuri uzwi nka Rabe rero yari atuye mu Rwanda kuva muri 2024, aho yari yarageze avuye muri Mozambique, aho yari yarahungiye muri 2015 kubera ibibazo byaturutse kuri manda ya gatatu itavugwaho rumwe ya Pierre Nkurunziza. Kugeza ubu nta leta y'u Burundi iratangaza kwitabwa muri yombi rye na bagenzi be, bivugwa ko bazira kuba bari mu mugambi wo gushinga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega. Le Mandat ivuga ko ubwo yageragezaga kubaka ubutasi kubaza ubutasi bw'u Burundi, amakuru yabo ntacyo byigeze bitanga, ariko ikavuga ko mu ntangiriro z'uyu mwaka umwe mu bayobozi bakuru ba SNL yabwiye bene wabo wabari bafunzwe ko bari bakiriho, ariko bakaba barimo kuvuzwa bijyanye nuko bari intere. Ubwo rero amakuru aravuga ko uyu Rabe yaba atakiriho. Hanyuma ubwo turaza kugenda turagerageza gukurikiranira neza aya makuru, tuyakurikiranire mu mizi tumenye ese Rabe aracyariho yaba atakiriho, bimeze bite. Gusa ni inkuru ihangayikishije cyane muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko mu by'ukuri muri aka kanya mu bice byo muri Sud Kivu cyane hasohotse raporo ya OCHA igaragaza impungenge ndetse ziri ku rwego rwo hejuru, kuko nk'ubwo ngubwo ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA byashyize ahagaragara
ndetse byashyize ku cyumweru tariki 25 Mutarama raporo irimo isesengura ryimbitse ku miterere y'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Iyi raporo rero yagaragaje ko uko byari byifashe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, ikemeza ko umutekano wazambye cyane mu mujyi no muri teritwari ya Uvira bitewe n'imirwano yakomeje guca ibintu yahabereye. Uko kwiyongera k'ubugizi bwa nabi kwagize ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage, binahungabanya bikomeye ibikorwa by'ubutabazi nk'uko byagarutsweho n'amakuru yaturutse ku bafatanyabikorwa mu by'ubutabazi ndetse n'inzego z'ibanze bifashijwe muri iyi raporo. Ibihumbi by'abaturage bahungiye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira, mu gihe abandi bambutse umupaka berekeza mu Burundi gushaka ubuhungiro. Iyi raporo rero ni raporo isohotse igaragaza ko ubutabazi ku baturage bagizwe ingaruka n'intambara bikwiye kuba bishyirwa imbere. Havuzwe imirwano hagati ya Wazalendo na FARDC mu bice byo mu ntara ya Maniema, muri teritwari ya Kailo, muri groupement ya Kasenga, Numbi ndetse na Kula. Nk'uko Radio Okapi bivuga ngo FARDC na Wazalendo nibo bararwanye ndetse kuva mu mpera z'icyumweru gishize kugeza no ku munsi w'ejo bararasanye birakomera, aho Wazalendo imaze gutakaza abagera ku 9, FARDC itakaje 3. Aba bapfaga ubugenzuzi bw'umudugudu wa Kasenga, Kibaraka ndetse na Ndekemanga. Iyi Ndekemanga iri muri teritwari ya Kailo, aho iyo midugudu yari imaze igihe igenzurwa na Wazalendo, ariko iyo mirwano isiga FARDC ariyo yisubije ubugenzuzi. Wazalendo rero batakaza ubuzima bagera ku 9, abandi 16 barakomereka. Wazalendo 3, FARDC abajya kuri 3 bahasiga ubuzima, abandi 4 barakomereka nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Nabwiye ko u Rwanda rwajyanye mu nkiko, u Rwanda rwajyanye Ubwongereza mu nkiko, ni mu rukiko kugira ngo rutegeke icyo gihugu kwishyura miliyoni 50 z'amapaundi kuko guhagarika amasezerano yari gutuma u Rwanda rwakira bimukira bari guturuka mu Bwongereza, nyuma icyo gihugu kikayahagarika. Ni ikirego cyakiriwe n'urukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza hagati ya za leta ruherereye hariya i La Haye mu Buholandi. Ndi kugenda nyavunagura kubera ko amasaha yanatujyanye. Reka mbabwire ko rero muri East Africa cyangwa se mu makuru ari kuvugwa cyane mu karere, Muhoozi Kainerugaba ni umugaba w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umujyanama we mu by'umutekano. Umunsi w'ejo Kainerugaba yahakanye ibivugwa n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine, uvuga ko abasirikare bateye umugore we mu gitero cyagabwe mu rugo rwabo ari nijoro. Bobi Wine amazina ye nyakuri akaba ari Robert Kyagulanyi, yavuze ko abasirikare binjiye mu ijoro rye ku munsi wo kwa gatandatu mu rugo rwe ruherereye mu gace ka Magere hari i Kampala, bahohotera abakozi baniga umugore we yitwa Baruba Kyagulanyi, biba ngombwa ko ajya kwivuza. Wine wahise ajya i Kinshasa nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko Chief Response ivuga, avuga ko icyo gihe atari mu rugo. Muhoozi rero akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yamaganye ibyo birego mu butumwa yanditse kuri X agira ati igisirikare ntigikubita abagore, ntabwo bakwiye umwanya wacu, turashaka umugabo we nk'ikigwari, ntabwo ari we. Bobi Wine, umuhanzi wahindutse umunyapolitiki, yashinje inzego z'umutekano za Uganda kumutoteza kuva mu matora ya perezida yo ku 15 Mutarama. Perezida Museveni rero yatsinze ku majwi 71.6%. Hanyuma andi ari kuvugwa cyane muri Afurika, munyemerere mbabwire ko mu by'ukuri ni Perezida wa Nigeria yituye hasi ubwo yakirwaga na mugenzi wa Turukiya. Ni inkuru nayo yavuzwe cyane mu by'ukuri ubwo yari yakiriwe na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan i Ankara. Perezida wa Nigeria yitwa Bola Tinubu w'imyaka 73 yatsikiye yitura hasi mu kivunge cy'abantu byabaye kuri uyu wa mbere tariki 27 Mutarama mu ruzinduko Tinubu yagiriye i Ankara hariya muri Tunisia. Tinubu yatsikiye ubwo yari kugendana na Erdogan yitura
yikubura hasi kuko bagendaga bakikijwe n'abandi bayobozi baramwegura ndetse bigaragara ko atakomeretse mu by'ukuri. Sudani murabarira yitwa Sunday Dea ugera hafi ya Tinubu ushinzwe kumufasha ibintu bitandukanye yavuze ko uyu muyobozi ntacyo yabaye ndetse yakomeje inama yagombaga kugirana na mugenzi we wa Turukiya. Hanyuma Sunday Dea yavuze ko Tinubu ameze neza ndetse uruzinduko rwe rukomeje nta komye. Ahangaha rero yizezaga abanyanigeria ko nta gikuba cyacitse rwose, nta kabuza uyu muyobozi ni muzima ari amahoro. Hanyuma reka tunyarukire hakurya y'inyanja ngari. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko abantu 3126 biciye mu myigaragambyo kwamagana ubutegetsi muri Iran, mu gihe abarenga 41,800 batawe muri yombi. Uyu muryango watangaje ko mu by'ukuri iyo mibare ishobora kwiyongera kuko ibikorwa byo kugenzura bishwe byakomwe mu nkokora nuko igihugu cyakuyeho interinete. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuze ko ubwoba ari bwinshi ko umubare w'abapfuye urenga watangajwe. Ni imibare itangajwe rero nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kohereza ubwato bwazo bw'intambara buzwi nka USS Abraham Lincoln mu burasirazuba bwo hagati hafi ya Iran. Imyigaragambyo yasembuwe n'itakaza agaciro k'ifaranga bikomeye kuko nibura $1.5 z'amariyali ya Iran angana n'idolari rimwe ry'Amerika. Murumva ko bigayitse cyane. Ubwo bwato bwoherejwe mu kwagura ubushobozi bwa Donald Trump bwo kurinda Amerika no gukora ibikorwa bya gisirikare muri Iran mu bihe bya vuba. Hanyuma Ukraine, reka mbabwire ko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujyanye no kurinda umutekano muri Ukraine wamaze gutunganywa ku kigero c'100%. Zelensky yavuze ko ibiganiro byabaye mu mpera z'icyumweru bibahuje n'Uburusiya bikabera i Abu Dhabi byatanze umusaruro. Ubwo yari mu nama ubwo yari mu murwa mukuru wa Lithuania witwa Vilnius, Zelensky ati ku ruhande rwacu icyizere cyiza mbere cyo kurirwa umutekano ni ikiva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyandiko yamaze gutunganywa ku kigero c'100% ndetse dutegereje ko abafatanyabikorwa bacu bemeza itariki naho tuzayisinyira. Yanavuze ko nyuma iyo nyandiko izoherezwa mu nteko nshinga amategeko ya Amerika ndetse n'iya Ukraine kugira ngo yemezwe. Ku ya 23 na 24 Mutarama 2026 intumwa za Ukraine n'izo Burusiya zahuriye mu biganiro byabereye hariya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku nshuro ya mbere zifashijwemo n'abahuza baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa NATO yitwa Mark Rutte yavuze ko umuryango umwe w'Uburayi EU utashobora kwirwanaho mu gihe utunganiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rutte yabwiye inteko nshinga amategeko ya EU ko Amerika idahari ibihugu by'Uburayi byagombaga gushyira mu gisirikare arenga 10% by'umusaruro mbumbe kandi ko nabyo bitari kuba bihagije. Avuga ibi mu gihe abayobozi b'Uburayi bakomeje kugaragaza ko EU igomba kwigenga aho guhora iteza amaboko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nko muri Mutarama uyu mwaka komiseri ushinzwe igisirikare muri EU yitwa Andrius Kubilius yavuze ko EU ikeneye ingabo 100,000 kugira ngo ibashe kwirengera. Na magambo Rutte mu by'ukuri atemeranya nayo agira ati niba hari umuntu utekereza ko EU ishobora kwirwanaho idafite Amerika uwo nakomeze yibere mu nzozi. Yibukije abatekereza ko niba hari abashaka ko EU yigenga bagomba kwibuka ko ibihugu bishora 5% by'umusaruro mbumbe mu gisirikare kandi ko ayo mafaranga ari make cyane. Avuga ko EU avuga ko mu by'ukuri EU kugira ngo yigenge
yagakubye uwo mubare inshuro ebyiri kandi gashora mu bijyanye n'ubushobozi bwa nucleaire nubwo nabwo busaba za miliyari z'amayero. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo mu iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni umunsi wo kuwa turi ku munsi wo kwa gatatu tariki 28 Mutarama 2026. Iyi ni FKTV News, mbibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.